Hojik Manipur gi phibam charang nare tangdu leitadre leitadanaba chilliba makoidu kanano makoigi tanthada aikoi kayam kuina jagoi shakigani more da thagadaba police commando force pu kamjong da thaikibagi maramna karigi paukhum thiminase makoigi intelligence linge adugi mathakta akhoi de amu Facebook tagi makoi da source mayam pithoe wari mayam haidoe makoi da thawoina ra mayam da uningbana ra akhoi mai gi dine masana masabu thagatchaba ai si tawri uchaning ko इचम चिमना के नंग तर जो फेसबुक थागल उद्रदी मबुक थंदबगी कल्चर लाखरे नौना फेसबुक पाइबी होने बिने मैच्योर उद्री अखोना सोशल मीडिया सिजनबसे मयाम जो दुम लांघल थमनबा लांघल सम थमगा अखोगी लांग सम थंबासी डायरेक्शन में पुन्न चतेदना हो सिद लेबे प्रॉब्लम जेना डायरेक्शन में पुन्न चंगजगन कदी इंडिया की इंटरेस्ट काय गनेबा मियांग की पीपल की फोर्स पॉपुलेशन की फोर्स यम कन बनेबा कुलदीप वा हाइदरे आईडी चीफ मिनिस्टर न हापने चमे चेदको अदुना गवर्नर चीफ मिनिस्टर लौथोक अगदी तो ओरे तो कने हाय तो ओज हाय ngam he lौथोक सीएम जोंग तोक्तिबो अर 1936 ता DC cat na phongba Indian forest terrible the cookies are the enemies of the forest and make sure pandira si khango si la je pa da braiba aho India ki environmental minister Bhupendra Jadhav ai no pa do si pa da bra sini di maduna badana Manipur la tang kuntre la keno sandem ka lok tak ta khoi man ki batta le thoi asomdana open gym mai thawi thau pa khale इरमदमगी नोंमनोमगी फचुलक्ट्रबा तंगदु लेताद्रबा लाइरिबा फिबम असिगा मरी लेनाना मयामगी डिमांड मतुंग इन्ना ngasi amuk na hongnana mayam ne hena sakhang biriba Manipur ki socio political commentator oja chongtham Bijoy ga unabagi tanja amuk khana laujari tanglaba matam kai thokpiduna matam pinabibagi damak RK production oja bu thaga chari thank you mayam khurumjari ओजा अहान बमक्तदा हंगजनिंग लिबा वहांग असे मणिपुर की असुग्यामना तंगदु लेताद्रबा चरांग नरिबा फिबम असे करीदगी हौरकपनो करीगिनो असुग्यामना तंगदु लेताद्रिबा जे हाबजे अमुतंग ओजागी वाखलोन थंबि अखोगी सोसाइटी सिदा एनी प्रॉब्लम हमदा थाने पांचु जले प्रॉब्लम जी अथु मतंदा करीनो खंगा रेमेडी तहुम थेबको मी मनाबा कान जो खंगुदना वांदबनी खंदे लाइहोला क्यान मंगने वांदगा न हॉस्पिटल पुरगा मागी लाइना से करीनो थुना डायग्नोसिस तौरगा ट्रीटमेंट से हौगदोनेबा मणिपुर होजे अदुक सांग प्रॉब्लम से करीनो न अखोय आइडेंटिफाई तौ सॉल्यूशन दिलायना आइडेंटिफाई तौ ngumdriba मसिदा अखोयना ममांगदा अंगांग ओने लाइ तंगिबा ममित तांगबा तरुकना समू कमाय तौयेना एक्सप्लेन तौइदना अर ममित तांगबा तरुक सिंदो मपुम मोइना चुम्बदि अमतना तबा मचेत ति लोइना चुम्बा अरगा मपुम मोइना दि मोइना हारिदो सबजनरबा कानदि हाइद्रबनिना समू कमाय तौइ मै खंगद्रे सिगा चमानन होजिक मणिपुर तौरेसे ममित तांगबा चामना समू कमाय तौइना एक्सप्लेनेशन तौबगी मोंग द लैरे हारिबा ममित तांगबा चामा नत्रगा लिसिंगसे मसिना मखोइना थेंगनरुबा एक्सपीरियंस अदगी खबर कागजना फोंगियो मयामजि तौरगा माना अपामा मोंग तौरगा पार्शियली दि लोइना चुम्बा अरगा मपुम मोइना दि चुमदबगी प्रॉब्लम सिनेबा अर मपुम मोइना चुमना ngang ngangodaba अखोई सीएम बिरेंजना अचुम ngang हितबा माना पॉलिटिकल टॉक माय वखलजु अनिम थोक लैबा मागी पार्टी की पॉलिटिक्स की माई पाकनबा खलंबा याय मसागी चीफ मिनिस्टर की फम टोकतनबा खलंबा याय अदुगा मंगोंदबोती यानद्रबदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना अमदी मणिपुर माना फंगी पौम अचुमबजे करीनोजे मा खंगपोनेबा माना मियामदा शेयर तरू मतमदा मियामगे हरप एहु नत्रगा रिएक्शन ना मागी मरनाय एम्बिशन गा चानदबा सिन मरम ओइना सिन ख्वाइ चाव मरम नेबा अदि ख्वारी मरुबोरिसे अखोई मणिपुर हुजिकसे सेंटर ऑफ कमांड अनि खकलेबदा कंफ्यूजन चले हने सेंटर ऑफ कमांड जे मंगा तरुप लेबा हारिबा सेंटर ऑफ कमांड ने लेडीसिंग जिसो कनागो मसक खंगदमना लाप लेरगा रिमोट कंट्रोल उन पायरगा करिगुम गेम म सानदना लेरेबा मसिना असिंग मसे करिनो जे खंगत्रमनिना ngасagi mamitang ma samana samu kamai tawedo solution je samu jina problem jina khalaje solution je mana to da pangcha da jana da akhoi target to hom to jaga da phajana pandre
तौरीबी इन्वॉल्वमेंट से अखोगी इंडिया ना म्यांमार दा सानबा जियोपॉलिटिक्स की एक्सटेंशन अमोना लेरेबा मणिपुर की प्रॉब्लम से कुकी का मैती के तौरीबी कॉन्फ्लिक्ट से सेंटर इन आइसोलेशन नत्रगा सेपरेटली ट्रीट तौगे लाएंगे है बिसे खंडेबा म्यांमार दा माना सानरीबा जियोपॉलिटिक्स की एक्सटेंशन होइना असोंगी प्रॉब्लम से लोइरगा सोमदा नत्रगा असोंगी प्रॉब्लम से का लोइमिनगेना खनबी गेनो से चपचाना उरे ग्राउंड थुइबा मखोई स्टेटमेंट अदगी थाजलेबा ट्रुप मसिंग करग्रा पनमक्सना डॉक्यूमेंट उद्रसु अखोई मसिगी प्रॉब्लम से उबुंगमे अदगी इंडिया गवर्नमेंट अमुक कमाई तौरीगेदा होजिक से ममानसु केर हाइजगरे वर्ल्ड वॉर 3 याम नकना लेयेसदी मी लोइ यारवनिको केदंगै हौदनिसि खंगद्रे थांगै सेंबदी 2022 की अप्रैल 13 दा ब्लैक सी दा रशिया के अचौब जहाज फ्लैग से लुप मतमदा मसीगी तारीख से वर्ल्ड वॉर 3 हौबन मिनी खंगबिरो न पुतिन मसामन हाइग्रेबा अदगा मखातारा तखलैबा डेवलपमेंट अदगी मची मसीद इरांग थलैबा टेंशन पुनमक्सिना मसी याम नक पॉसिबिलिटी ओएबा वर्ल्ड वॉर 3 थलक पाइसे इंडिया का चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट से लाकदरे इंडिया का चाइना का कॉन्फ्लिक्ट लाकुं मदुदा केदंगैदा चाइना कुचाउ थारगा हिमालय नाइबा लम सिंजिदा कैसुला ओएबको ममांगदा जापान लाकिबदवाइना चाइदरे खुताकपदाइना अखोगी इनक नंग लई चाइना की अकन मिलिट्री बेस यूनान प्रोविंस अमदि कुनमिंगचे मणिपुर फुटलों फौजला लाकनी अमदि नॉर्थ ईस्ट से इंडिया की वीक पॉइंट नेबा मसे टारगेट तरकने से चाइना न खंगे इंडिया न खंगे अदुना इंडिया न अदुगुम पॉसिबिलिटी अमदि सेम साबा मतमदा इंडियन ओशन करीद बेस में हांगना खोतना इंडिया की खुलाई हेंगलन चिकन थरंग लखली अद ओइथोपयाबा चिनाना मणिपुर फुटलाव फौजलबा वर्ल्ड वॉर 3 थोल अदीना अदुगी होबे होबे सेम छाबा मतमदा कुकी मैती के तौरीबा कॉन्फ्लिक्ट की खुदोंग चाबा लौरगा मखोय असोद जियोपॉलिटिक्स की अखोई लॉन्चिंग पैड अमा कुकी ताबा लमदा ओइबने अददा इंडिया ना होजिक म्यांमार मन तौरीबा जियोपॉलिटिक्स द इंडिया की पांडम जे होजिक होंगेब म्यांमार तौरीबा जियोपॉलिटिक्स द चीनागा रशियागा साइड अम द मोय मेन प्लेयर ओरे साइड अमदना इंडिया ना अमेरिका गना केनो ओरे अतोप लेबा मचा मयाम यावरी मोय मतंग दे होय थारगुमचे इंडिया की अहान पांडम सी मिलिट्री हुंदा सिना कू तौरे February 1, 2021 दा अदुगी मतुंग द इंडिया से हम टेंस वन लेयेबा अखोई सेम टेंशन से चीना सु लेयेबा मोई एम्बेसडर न फोंदोखिबा वादगी खंगबने मरमदी डेमोक्रेसी बुपाई ओंग सांग चु चिले इंडिया जो मरी याम फई स्टेबल गवर्नमेंट रगदी चीना की जमा की तवम थप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यालमबदो खंगोदर मिलिट्री कु लाकुचिदा चीना सु इंडिया सु अनिमक टेंशन लेयेबा कमाइन तरकदरे मिलिट्री जनता से अदगा मिलिट्री हुंता सी कुइना से लेरोय मखा अदना अनिमक्सी लेबकांसिदा इंडियाना मतम खरा मिलिट्री जनता चिना अखोगी ह्यूमन राइट वायलेशन करिकरा मयाम तौरे यूरोपियन लेबक मयामना संक्शन तौरे असि डेमोक्रेसी हंजलकना बायना इंडिया से करी ngang la pone ba kari gino da akhoi na ngang orga pro China oi thokidra China so da bai to no moi na ngang orga pro India oi thokidra natraga pro America lom chasang gi na ki bidagi masigi khudong cha ba je military son da je lodna la ga da akhoi gi India gi wena aham da khalame je democracy restore torni Makhoina National Unity Government amadi Aung San Suu Kyi na election da mai pakuni khangde democracy restore tawragadi akhoi pro India oiba government ama Myanmar da lakani haina khalam bane ba adu da am invest tawrubo adi October 27 dagi moina 1027 operation harise masti da khanguduna chinana moigi three brotherhood alliance has da amak yauri China gi ethnic Han population ngakta semba group macham ko masida khulai je anga wa phangna pisalaga military junta si against the land je khangu dun horpada telaba matam khara da 8000 square kilometer passion greba maru iba town ke passion greba masida keno si China si makhogi foreign policy in regard to Myanmar
moi si ambiguity ma le moi na military hunta se mateng pangchali adu intenu ba akoi la lo so mateng pangchali moi na adamaina torok pasida India China ki jahan haijagi China ki na kari no da moi shan state na China ga tainari sida Chinese government Chinese people yam chaw activity ka ta we number 1 da online scamming की सेंटर में लड़ेगा चीना की पॉपुलेशन की मकोई ने हुरा लीजे $80 billion ने याम करो पैसा निको नेक्स्ट चाइना है बस ये एंटी ड्रग लॉज याम कन बलम ने बा ड्रग पूरा मम्मी सिंह डेथ सेंटेंस वही समरली पिथोप की स्टेज बुक लई मोगी पीपल याम कन नाई हिस्ट्री द कानी की याम अच्छा वसेट बेक मकोई की history da opium war kani jara pangderu bugi aki bajam chaung leibani na drug se no no hojiki mathong bonong khangdaba acho okulai ba group khrana san state tagi staging point oiraga china da thajal leba mase china na karak military hunta da destroy tau hai military hunta na hatande ma de taw response phangde moi karab oi adagi sen phangudum leirak baneba adagi china su military hunta je khangalage matagum hojiki three brotherhood alliance tarko matamda makoina restrain tawi mahuta han Chinese ethnic ngakti yaw group to maming do yaw ra do pal thi le roi ko madagi group se khulai pesela madagi khulai do chai thoro hack ta akan offensive tarko matamda military hunta je pre high with adamai tar matamda chinana di sai gi online scamming center je thuai gre phare moi mi tha je laga moi mi di moi army chang banate moi bi anu group tha je laga drug addiction na raga drug traffickers ni loin ta khai tan thok re ba china gi di pandam je adai da mate am thunge ba oza matang ji da churachandpur da ju sumaina online scamming ye ma tawram ba do adu correlated oidora correlated on me mataw tan ri ne huran ma sen ngak tani na huran ba se amana si hural te kuki sing jo afaba lambi da paisa tam je kya hi te ba akoi na uri si huran ma sen adai da hojiki china na mogi geopolitics in Myanmar da akoi ambiguity le isi kari no Myanmar chi makoi government stable oida bane adagi natural resources se pai ge le moi de le je forest product gi adagi mani mukta jet ruby petroleum adagi hena anwa akoi modern technology sinaba lithium kan haiba rare earth material gi acho deposit le re thengna ne ba natural resources from like political instability is punjalaga leba khudimuna me mada geopolitics yaw buje pamak paneba china gi maramna sisiyawi atoba maram jaw india gi chu akhoi gi india gi own border ngak pagi maram mane plus sisudum yawri neba somaina tawbus the military hunda china karimba mai pa ga chu china chu moi gi friend moina ba karimba turaga chu सरकार अपना सेम को बच्चे लालू में आने रे या बच्चे सेम का दुरी ना लालू में आने ना या बच्चे सेम का तब से मोई ग्रुप में ले हो बच्चे चिना की इंटरेस्ट ने बो इंडिया की ननिंग बकाई रीजन कमाई तो केदा होजिकी लालू में आने कन्ना हर को मतम दा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट अमदे ओंग सांग सुसी ना ऑटोमेटिकली हुंडा जे इंटर मतुंग दमाना पावर पाई ने बे गारंटी से ले रखते हो करी मरुंग में लालू ग्रुप अचो सिंचिना Makhoina Myanmar manungda federalism da yumpham moiba sarkaram semchi makhoi equally representation pami akhoi ethnic arm organization singchi gi su makhoi parliament da kota pami na taruk pasi ong sang chu china matam khara sarkar pai ma do pangthok ngam gitreba moina hojik pami se Cambodia da pangthok kiba UN na tawa UN temporary kenom ha maming do adugi system do Irang zilo raga Myanmar da chathaba paame adu chatharaga di India da ya ba sarkar ma mogi Myanmar da laigani thajab je mangabni na India ji yam chawne investor re kaladan project da highway ka sema matam da aduga akhoi gi strategic interest yenga buffer zone ma sema pame adu India na hoji yam kana work tawri se Myanmar chi vertically awang this south po split tawgi aim lom da changchale esi Chinese media na high grab Chinese media na high basi India maming mukti pande moina high basi kari hage da Myanmar che kahendana thambana phai stability mlaga normal democracy lakani Myanmar se split taraga anubu country ma tholna ba khonari base phatte na moina indirectly the moina high hi ko
Srida India ki achoba investment kaladan project chemba atai singche akhoi chin cookie na tawalam amadi Arakan army na control to area the power ga chalev adna hariba Kangrup singsi akhoi India ki good relation the later ga di India ki investments loina mangwa ta dori nev marak sida chinagi one belt one road initiative haibasi tawdringeda Chinana India se contain tongna baina makhoi pearl of string ko strategy ma India se question aba machi the military hang bagi base hang bagi amazu paikhat meba Sri Lanka ki haban dota da Pakistani Godar porta Bangladesh amadi island macha macha me da China India question aba no paikhat meba madu India na effectively counter loin tawe India ji base me ama hang da adu di third world war se possibility ma oira na China ki ju magi India ga China ga war tarkum matunda military ki strategy da makhoi da underbelly malaiba underbelly ashom jaga ma karino da makhoi ki land ji finance tawna ba fuel tawna ba thaw gi route che Malacca Strait power ga chapche Malacca Strait am khu area ni India ki di chicken ne kumbane Malacca Strait de da hek phawto ga Andaman ki chawro base am lege yam chawre yam kalle Andaman ki base na maram oidna akhoi China ki military effort che mighty ba pi banga maybe India na India je confidence wang khleba China ga lamba ta bui che China na han revolution ro daga makhoi ki ambition che kamai to ke da Asia je makhoi na dominate to Asia da te po aram da changan da ba aduga moi world domination gi dream lai moi so maramaduna makhoi na Asia dominate to ba aham target ne ba Asia dominate to moi da palli se Taiwan ne Japan ne maruina India sineba adana makhoi gi phirana chingo star manga yekpane star manga che continent manga ne khwai chaw star ne Asia ne ba sigi star je buina finally moi phirani hydring da makhoi atop phiran khar chu propose tor meba dragon na khoi prithvi yor pa gi mo Ari jaja yam lady ba ko Asia yo sabi mo last di lo no manarak to loi manare last yam load na star manga ye ga continent manga ne ada ko khwai chaw jine moi Asia ne ada Asia dominate to gi matang size de India je pan makanda India je pixel ni nge umena India gi mapangan je ada India je dong mai to hing na ba kan khale ada huji coming back to the point India ki geopolitics ki akhoi gi pandam aim je hongak pon maram moidra akhoi gi tainari ba Manipur amadi Mizoram da chu India ki policy je hongdo hongjin tarpa hongdo hongjin je khona ground da adu amna udraga chu akhoi gi moina ngang tarpa statement da contradictory ba yam ngang pa che adu gi amuk akhoi chief minister sina achum ngang da mane mana sum seran tarangang mane kuldip singh seran tarangang mane amit shaju seran tarangang moi me amjine tabudgi praja singh ji pura total confusion da tham mane ba ada hoji aina sum haining ide hoji ki Pakistan da article 370 abrogate torum dai Kashmir da surgical strike changam dai matam da changam dai mamang da India na barabar Kashmir se blackout ta weba ako internet thing jali adagi plus mapan ki news channel chingkari ka loina close to hole karino India ji yam phaba human right ngak pa adagi aphaba lebak oina image mapan da yam kana project to jiri ba ko adada Kashmir article 370 abrogate to over da akan ba hingsa thulpe ai si India chingnei sibai hana pai gai thajale adagi news blackout tor matung da article 370 abrogate tor matung da makoi hek chief minister me leader karikara Farooq Abdullah ai family oi hawk serious instruction tameba si torun da praja me am jina kanna walen tholkadra na yam chang na da namdra thame Jammu and Kashmir gi hojik to political kharbo dum hawk serious the lady baneba Samaitana Manipur di kamai to gida Kashmir da samaitana human right na traga democratic dom namdaba se world na India ki against yang ngang madu India na Myanmar da sanar pa mutanda makhoi staging point oigidoriba Manipur che masida di mun atopa strategy masijnai ba cookie ga maiti ga conflict ama thok na ba makhoi na warm up to rai se 2022 takini
Irang sina 2023 May da thokpani na ada 2022 sida moina sanari myam se instance palaroi mi khara sokna nei adu India gi agent chingna akhoi state government gi through the khangde BJP gi through the khangde natraga ba khoi independent akhoi agent lei CS man huchan mangamba akhoi khabar de iba khotpa momiam gi through the anti cookie ma sagalane aduga cookie asom da laiba akhoi separate administration independent countries di ariba mogi dream neba masigi dream jisu amok makhoi na warm up dominar paneba masigi detail da ayam kom de ngang de mut lura ba mai tan da mu nung sit pisala kan de ya mai chakala ko ni thoga mai tan hapsala paneba ta ise masi hujikta thane pan chujala kan akhoi na sum urak paneba urak pani di akhoi da creator ga confusion ji yengo akhoi India government bu pairiba BJP backing delariba RSS natra Hindu tagi force mayam china kan pressure piraga akhoi maitei se Hindu community ni si kan da de mapangan kalan da de ba tongan ba video mayam ju thaduri ba ko are cookie singna Christian world chatlaga makhoi aran ban narrative mayam taraga UNO yokhalai mina European Union yokhalai mina si punamak se ID India government na mogi geopolitics loidri bokti orchestrate taraga khang ji sumna sahalaga thanbagi mawong ne adada masiji kana wa yeng siko akhoi the confusion policy kari gino chine akhoi mi amse confusion for pulang langa leirep si masiji dungai ri kanano adida megi tang ahum de irang hore tang marida angak phangna retaliate tawnare adudagi article 355 imposed torena wa hek lawe khalaga article 355 imposed tok de kana herino amuk khai tawnari siko simakte hojibu clear oidriba manipur article 355 labor later ba clear oideba ko adagi CM na pula power pipe so amuk sai adagi mamangi khabaru tarikti kore ngasidi commando sinda free hand pi re cookie bulletin nifu hena hale kan khabarum thui kharal lega body ju phangdi I har halam de adagi amuk India ke advocate general Tushar Mehta na court mu hai unclaimed body me am je cookie sin terrorist ka kine mu hai ko adagi Amit Shah na su ahmada mana ta blame na scheduled tribe ki case ma high court thon bachin mu hai mar chum de khang ngang ne ba chum de khang Amit Shah su ngang ne ba aduga parliament ra mo cookie terrorist mayam Burma ki changsal ko je handokra phani hai masi governor jo kya rakha gre ko adui mo acho officer geo army chief lakan chu more the cookie terrorist khulai ba chang bai praman phangde hai kuldip singh du ngarang na mu hai ngarang na mu puru chang bai praman phange mu hai tawnari se kari no moi masen mak da I pop hong drabra natraga thawoina confusion ma create toribra sineba mayam je dum langhala thamna ba langhala sum thamaga akhoi langa sum thamba si direction ma punna chate dana ho sidal le problem chena direction ma punna changchagan kadi India gi interest kai gane ba miyang gi people gi force population gi force yam kan mane ba adaga akhoi gi laiba lebak tin je ba tawri miyam si akhoi gi amata direction man de dana ma man thok ba ani he khai ba kakcheng me amna tentrok pu buga da makon de sum changi tentrok khade mathak da ka khala opposite direction da chingi ga hebdo adigi phenomena je khoi manipur sil maiti do ida da maiti mena kakcheng dubudi tentrok da makon khara ga changi akhoi mai da lenga ungna lei gi phium de lei ba jiksi progress chatte ba ari ngara na hanje mo unified command gi matang da kan amu akhoi gi discuss tor lang adigi che sang phange Unified Command Kuldip Singh Hak ki basi CM Secretary dagi geo free the IS officer na soitraga hapani na mu thole ko je de adu chumme ba adu chief minister na hapning ga hak ki be question jine ba asom dagi am twisting taraga nang si haptra di ana kana no haraga happy ne ba chief minister na Unified Command thadok ning ba hongna de ba Chief Minister mana Unified Command thado gadi ma Chief Minister dagi resign ta hum thu MI mai ra as per constitution the CM gi makhuta dum leibam thokpa na tho leibam thai chanabi ni leibam chu thai Chief Minister na Unified Command pai da ba je ma Chief Minister Dr
몽원도 아메리카는 하이란 거듯이 난 똑부시야로이 이 따버디는 되고 난 똑부시야로이 그리고 유니파이드 커만드 파이비야로이 금바 아두고 뭐 하이라고 더 떠오래 봐 지미니스터는 아직 유니파이드 커만드 양 파이닝이야 파이닝은 뭐는 뭐이드나 BJP기 팀마마 미니스터 맘 여러가 CM의 유니파이드 커만드 한절은 비우는 셀로리즈나 아손도 까나암다 우나비르 크레딧 타이 adagi chief minister bu support mi group amana mongon da unified command pigi da bnen tawri hari be group chu da kana khoi loi khange ba akhoi da apang moina sum uraga moina sum lilam sana lei bese machi su pen de aduga kuldip ma haidore id chief minister na hapane chame che da ko aduna governor da chief minister lok thok agadi to ori to kan hai to oj hai ngamoi dri ne Hello to the go, Sim Jong to you. See, Canano was Hanadi. Centrally, some force of the Sanade Kangam go. Aduna, Praja seems to come out of it. A quiz the pain the one into Honda, so Hale to the Praja Sirek and the Angang Nahang after Yam Hingbiari, after the Hinted to the Sirkan, Mayam Horkanadi, a quiz Canada junction in a Kulli the Jangadra, CM the Loxandra, Governor Tabura, Aman Amat Tidok, Nanaba, Hotnabada. Amukena confusion celeba. Pukchen chengo. Yam the conflict. Manung Sidi, a quay, seems to a chambakamatang tangang bio. Karina Karuzi, a quite shared doxy. One to Mumbler quay support on a lalamala rest of the lales, little toxini. I look at Karibumatum, the Labak, Duk Chaw, Mia Manipur, a people state reserve. So, seeing a same word this center and Harakada, no, Ingamoy, the high Mova. I don't get tonally three carino. She's the name I am Songrisi. Pare unified command matang the Kangde, Moreda state pools, hasn't been matang the Kangde, Kampuki blockade to Gabi matang Kangde. No, had that is against the interest of my people in the Haibangamova. Masu Maruina Mahaki from Amadi party board Kabaka, the Machina and Lumna Haibangam, the Bedong Toy. Machina, quite get over tragedy never. Oza matang sida Manipur commando more da thajan gani hai na sinlangam bagi matung da kamjong rom da divert togi bagi matang sida di kari wakhalo but asi covered ure akhoi commando hojik chi kuki akhoi tong no bachida praja singna kuki mathak ta kari makhar tauri ne penjani je more da commando thajan bajine ba 31st October 2023 da SDPO anan assassinate tawgraba matungda akhoi policeman na chaw na khodra paiselak padagi moi mi su ena tarpa timing adawaida akhoi more da lambi thalamba napi ga doi paithok cheng rena ade commando yam chamselaga militant chingji ningkha tamal ram do naikhai ra ebe sida more police kambu che especially akhoi SP Krishna bi am thagapi ai maji mathon ayam leibani mathom mo chakhang adamain lekhtana gar takhai ra pasidi da Kukita Bam release Chakani kind of Mahana to really am telling them. Carpilo Kapkani kind of the call. Anyway, Parazana Palm Tabakara Moregi Police Commando Ching Nataure Tab the way at the Kitan Pentop of Hog Jobanever. At the Handak Sida Amo Kuki Miana More the Gi State Police look to na when the Home Minister Tabi International Public the Chaibi. Karai kadai na ot na resi bida lenga drena tawa pressure akan mam leibo mori sigi importance mo ju khangi akhoi ju khangi adagi di naikhai rak pade di kamai ta geda khangau duna moina gerap ta hore ise akhoi CBC affiliation gi matang da seran turan tawri heba moi ko ki ZEO plus 1 employee suspend tawina arai de wa ta hore ba chingda khoi administration gi mami ta haloi kaina adagi sona kanda more the commando the Loto in the Anisiga Punjana Ganda, Angtandi like Yen Gain and Moise Takat than a ejector Ponevo, More commando sita. Like Tid in a meeker leggy redna. Adagi Moye sniper, rifle, season raga, Krishna Tombine, Adagi Colonel Nectarne, Adagi Sio Balramne, assassinate Tau Kaina. Social media thadu ever. Kari social media thadurina gihel in a psychological war never. Arengaran commando Krashira Matunda Tampata at Overang Pe helicopter gunship Hum Tar Entai at the Giamuk Army Yangland commando Singdagi or Meruka Piriana Odium Tadorico. Look ahead of Marui
पर्सनल हेन थाजन बिबम चंगेबा तुमनबा मतम पीदबा यारोयबा 24 अटैक तो ना छिनछिल काई तुम देनो तुम रदी म्यूजिक ngawre ड्राइवर बोक तो नि ग तमक तब एक्सीडेंट तब चांस हम मांगले अदना अदमाई तो ना एक्स्ट्रा थाजन बिरो हरगा ngasi खबर अंकता मिक्स तरह थाजन लेन ताई साइड गिदी को अखोई सेंट्रल फोर्स सिंगा अदम नदी वरगा स्टेट फोर्स लो कमजोंग द डाइवर्ट तो एन ताई कमजोंग नदी इरांग लेतेबा सी करिगिनो छिन क्वेश्चन जी मोरेदा अखोई स्टेट पुलिस न तरगा कुकी सिंग ना पाइरमिबा मखोई ऑक्युपेशन जे थुगाई बजे करिगी पामद्रिनो छिन इंडिया को मेना हाइबदी मोरे नत्रगा चोजा बरो चंगजलदी मखोई गेम प्लान जे थाजब यादब मैतेन उग्रगदी वर्ल्ड तमथोकनी खल्ली ब्राइबा साइ मतंग दai क्वेश्चन मा इंडिया गवर्नमेंट हाइनिंगेबा होजिगे इना हंगी वहमदी मोरे द स्टेट पुलिस ना अकन में एक्शन तबजदना गेन खरा लागी टेम्पो से करी सेंट्रल गवर्नमेंट पामद्रिनो मोरे हाइब जगह सिदा मखोगी जियोपॉलिटिक्स की स्टेजिंग पॉइंट अमा ओइबदो मदो अखोगी मोइना थाजब ngамदबा मैतेसिंग उहनिंगदे हाइरिब्राइबा अदा इन इंडिया गवर्नमेंट हाइनिंग क्वेश्चन लयबा मोइ कुकी की हिस्ट्री पाद्री कुकी से अपॉर्चुनिस्ट ने रिलायबल बनते मोइ हिस्ट्री पाओ मखोने सानरिबा जियोपॉलिटिक्स मेमार द माइ पाके हरगदी मैते हेब पॉपुलेशन मैते की लीडरशिप से मसी इनकॉन्फिडेंस लबदोनेबा अदु बाय तानरगा तबदोने बर्मागा लान तमरिसि मैतेनी अखोनी हेना खंगे कुकी सिंगना सेमी नोमादिक न पंक्चर चलगा नाकिनी मखोई अपॉर्चुनिस्ट ने हाबिदि मोइ हिस्ट्री पारगा खंगनी इंडिया गवर्नमेंट सो लोइरा कांदा चिनाना फिरान पाइ लान चंग कांदा कुकी न चाइनीज फिरान पाइ मांग था लाकनी से काउनो जे हाइनिंगेबी कमजोनो डाइवर्ट तौरेरा ngasi यरे अदना करम्बा अखोइना उदबा सुपर प्लान ओजे हंगनिंगेबा इरांग तौनरिदि मोरेदनी कमाडो सिंगी खुलाई खरा पिरम्बे हेलीकॉप्टर लाइन ताई अदगी नहान अना ISTB द थोको नमित अना मोरीज कमदौरीगेना पाव लौ कांदा नांगदा अंगो फोन अटैक तरमदो मथंगी नमित द मोरे द कुकी हिदाक तोगे फंगद्रे हरेबा स्वाई मांगरेबा मांग काना मोय ओक हुई नुंग येन लोई पुगी या हाई मोय ग्रेला वार सिको मसिंग याम द खरन सानर मैनेज हुई खंगेबा कोई चेंज चलेगा अददा होजिक सेंट्रल फोर्स याम चंगे लेताय कासर मयाम नपी न थलेन ताय द अंडरस्टैंडिंग हम लेनरगा चंगरे ताय करी अंडरस्टैंडिंग में खंगदे अदगा मैती स्टेट फोर्स न कमजोंग थैदि जन करिगिनो सिगुम मतांग दी अखोन दी लाम फंगद्रे अखोई ऑनरेबल सेन खंगंगनी मसे प्रजादा अमुक्तंग दि पुक्चेन सेना एक्सप्लेन तबियु मरम चारगा दि अखोई सपोर्ट तौजगेबा अदगा करिबम मतमदा सेंटर की प्रेशर दने अखोई की लीडर ओइबिरो सीएम जो ए मदु यारोय लर्न टू से नो दो आउटंग तो प्रजा ने एप्रिशिएट तो बिगनी ओजाना मरु ओइबा वाफम कया अमजु थंबीगरे मयाम की लेरंबा चममनबजु अयाम सरुक कोअमनी न खोइना थाजै ओजा इंटरव्यू असिगी लोइसलपगी सरुक अमो ओइना मयामदा ओजागी ओइबा वाखलोन अमता आरके प्रोडक्शन की व्यूअर्स सिंग दा थंबी अरोइबा दैना हाइजनिंग जे पुनिंग द पेन बदी याम लई अदबो याम पाक छन न मिपुम खुदि मुत छि तगदमने डायरेक्शन पीबदे की कैपेसिटी वांग मदनी अदबो पृथ्वी की फावरबा अखोगी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ना हाइगिबदो वदुम तंग आई मयामदा अबोनो कोट तगजनी हाइबदी सेकंड वॉर हरको मतमदा यूरोप से जर्मन नाजी जर्मन की मिलिट्री पावर लोय पाइसंगरे इंग्लैंड खत nga hore इंग्लैंड से खुखदो कुलग सरेंडर तंगनो बायना नाजी जर्मनी ना बॉम्बर प्लेन नुंग फाइटर थाजन लेप लेदन बॉम्ब थादर को मतमदा इंग्लैंड से सरेंडर तौगे बा खजे तंगार अब टाइमिंग दुनेबो मतलब अमेरिका सु लान कन याउद्री अदगो टाइमिंग द विंस्टन चर्चिल ना प्रजा पीगिबा स्पीच आई हेत निजंगे माना करी हाइगे द विद ब्लड टॉयल टीयर्स इन स्वेट we will win this war and I expect every Englishman to do their duty do madu akoi nakongda amade wakhalda thum thamje na khani haiba atadi akoi izu kat kani akoi toil labdi kan sa level ko thabak chugani tears pizu tani and sweat humang ju thokani madu ma ru taro hoi lan ngamodane he na maru bodi de mana hagibida I expect every Englishman to do their duty. Every Englishman is the kanakana no. Lan chapel lan mi sina mo yung mathog tobo. Factory the thabok subro sina
ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯅꯔꯁꯁꯤꯅ ꯅꯔꯁꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯕꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯈꯜ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯆꯠꯄ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯏꯚꯟ ꯁꯝ ꯀꯛꯄ ꯃꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯛꯇꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯋꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯈꯔꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯑꯒ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯂꯕ ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯈꯪꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯁꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯀꯤ ꯇꯥꯟꯊꯥꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ RK ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ